Siyalibingelela bathandekayo ngalolu suku namhlanje lapho sihlangana khona kulesi sifundo esiqhakathekileyo. Okhuluma lani umfundisi uG Mlilo, nginxosa engilawo ubana baziveze. Igama lami nguJack Thulani Moyo, ngiyathaba ukuba lani namhlanje. Abukeli labalaleli sithanda ukulibingelela lonke kuzo zonke izindawo lapho elisizwa likhona. Okhuluma lani nguClain Simabhosa. Ngiyalibingelela lonke ngegama leNkosi yethu uJesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuba lethuba lomthandazo kasikhothamiseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinika lona kubana sifunde ezwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise ukuze sizwe okunye ngoJesu. Sincedise futhi ukubana silungisise izimilo zethu silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Khuluma lathi ngendlela ephakemeyo. Ngelihle igama leNkosi yethu uJesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlangana njalo siqhela phambili ngencwadi kaMarko, njalo futhi siqhela phambili ngezinsuku zokugcina kaJesu Kristu elapha emhlabeni. Lamhlanje sakufunda sikhangele incwadi kaMarko chapter 15 kakhulu. Elesihloko esithi wabethelwa esiphambanweni. Sizasifundela indlela yokufundwa ngekhanda uMark 15 verse 34. Wathi ngehora lesificamunye uJesu wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabachthani, okutsho ukuthi Nkulunkulu wami, usungichiyelani na? Siyabonga okuzwa le indaba. Nxa sikhangela isifundo salamhlanje, vumane ngihle ngithi sikhangela indaba yesiphambano ngelihlo likaMarko. Ngizadinga ubana sikwazi ukuthi sitholani kule incwadi, ikakhulu sikhangele isihloko sethu wabethelwa esiphambanweni. Ngibe sengikhangela la amazwi endiyene ukufundwa ngaleli ekhanda, kuyini esekutholayo? Masihlangana lakho kakhulu kusifundo esanamhla ukuthi kule nto ezididayo ayopho ngufake kahle. Ngesilungu bathi kule irony ezinengi kusahluko sika 15. So sizabona ukuthi kule nto ezine izehlakalo ezithintwayo lapho Jesu ebuzwa umbuzo nguPilate ukuthi ngoyini inkosi yakwaJuda. Uqhubekele phambili sibona abafundi ibutho lichaya uJesu limhleka besenza into ezingalunganga ukuthi kumele bezenze. Konke lokhu kanye lokuthi kufakwa umbhalo esiphambaneni laphana. Izinto lezi zonke zisitshengisa indaba edidayo ekutheni ayisiyonto awuhambelani lendlela esicabanga ukuthi izinto kumele zihambe ngayo. Lo muntu esimkhangeleleyo ukuthi akumelanga abulawe nguyobulawayo, lezinye izinto ezinjalo. So kunengi okunjalo sihlangana lakho lapha nesifundo. Siyabonga. Sinanzelela ukuthi siyavezelwa lokhu Jesu adlula phakathi kwakho ngenxa yethu. Nxa sikhangela lapha sithola kusiba izehlakalo ezibuhlungu kakhulu ezimehlelayo. Nxa sikhangela sithola ukuthi umthwalo wesono umkhulu, ulentengo enkulu kakhulu uJesu asithenga ngayo, okungangokuthi nxa sizwisisa kumele kusiguqule mfundisi ekutheni simbonge ngakho lokho adlule phakathi kwakho ngenxa yethu. Siyabonga. Okunye sikutholayo lapho sekuthintile uJack ukuthi ukudideka ekwenza kube lokudideka ukuthi lokhu Jesu adlula phakathi kwakho kuyinkambo ebuhlungu kwakumele ukuthi ayithathe ngoba kwakumele uJesu ayekufa esiphambanweni. Nxa siyifunda indinyana ekwaziwa ngekhanda iyaveza ukuthi ngehour yesithathu uJesu wafa. So ongangokuthi nxa ngithembala imbali vele amawundlu ayesifa kwesikhathi ngo9 amanye ayekufa ngo3. So uJesu kwagcwaliseka isikhathi afa ngaso yikho kumele ukuthi kugcwaliseke ngoba yilihola kanye uJesu ayemele afe ngalo. Siyabonga ngalokho. Bonani sesikuthintile nje nxa sesizungula le ncwadi ukuthi sizananzela bana kulezinto ezithize ezenzakalayo
ngendlela abantu abangayiqaphelanga ngendlela edida ingqondo zabantu. Izinto ezikhanya futhi ziphambana lokucabanga komuntu. Yeah, kodwa kwenzeke ngaleyo ndlela kunjalo. Ake sikhangele uMarku 15 ivesi ka1 ivesi ka1 ngizakusho ukuthi sime ngathi. Ekuseni kakhulu abapristi abakhulu labadala labafundisi bomthetho kanye leSanhedrini yonke bavumelana ngesinqumo sabo. Bambopha uJesu bamqhuba bayemethula kuPhilathu. uPhilathu wambuza wathi, "Uyinkosi yamaJuda na?" uJesu waphendula wathi, "Yebo, njengoba usitsho nje." Abapristi abakhulu bamethesa amacala amanengi. Ngakho uPhilathu wambuza njalo wathi, "Kanti kungani ungaphenduli na? Khangela bakubeka amacala amanengi." Kodwa uJesu wala elokhu ethule. uPhilathu wamangala. Asime khonapho. Kuyini okuthanda ukuphambana lomcabango womuntu esekuthola kumbe okuyisimanga esokuthola kula amavesi asandubana abalwe ngalesi sikhathi? Asike siwalandeleni sinanze ukuthi kuyini sibili okuyisimanga esokuthola khonapho. Okokuqala nanzelela ukuthi lapho kusenzakala konke lokho uverse 3 yagcine ngaye ithi uJesu kachongo lutho. Kukho konke lokho kusenzakala kuye uthule. Khonokho kuyamangalisa ngoba nxa maybe mina ngizifaka ezicathulweni zakhe bengenza konke lokho ngikwazi ukuthi nilungile ngangingeke nithule. Kodwa yena utshengisela ubunkulunkulu bakhe nobumesiya bakhe ngokuthi eyenze njengemvu esikhuluma ngayo ukuthi lapho ekwazi ukuthi isazobulawa ayikhali ayenzini uzithulele nje konke lokho kusenzakala kuye ngokunye engunanzelelayo khonapha. Okunye sikutholayo sithola ukuthi amaJuda ayanquma ukuthi uJesu kumele afe. Kukanti nxa sikhangela ngomthetho wamaRoma sithola ukuthi kwakungavunyelwa ukuthi amaJuda abulale umuntu. Sithola lapha bethatha amaJuda emthatha emusa kuPhilathu ababengadlelani. Kodwa ngesizathu sokuthi bale mission abafuna ukuthi bayigcwalise bamhambisa khonapho ukuthi uPhilathu ayenquma. Kanti yena vele uPhilathu okwenza ngani abala kudlelano labo kuyini sesibili esekufumanayo okuphawula ukuthi wayenjalo. Nxa singafunda uLuke 13 verse ka1 usikhanyisela impilo bani ngoPhilathu. Okunye mfundisi engayifundi vele sikuthola ngoPhilathu kuthiwa wayengasomuntu olesenzo esihle. Wazakala ngumthungameli lowana wayengamuhle ekwenzeni izinto. Wayelesihluku. Yes. Asizwe uvesi ka1 ukugcwalisa amazwi kaMaphosa. Bakhona ababelapho kuleso sikhathi abatshela uJesu ngamaGalili. uPhilathu axuba imihlatshelo yabo legazi labo. Waxuba ini? Imihlatshelo yabo legazi labo. Lokho kutshoni kuveza ukuthi wabenzani? Igazi lapho ukuphuma nje kodwa ngezinye indlela njana lapha sinika umbuso weRome ngokuzwisisa kwethu wawumbuso lwana wawulesihluku ebantwini. So kwakungela nto enhle amaRomans ayewenza ngaphandle kokuthi umuntu nxa elecala babembulala. So umbuso lo wawungekho muhle. So uPhilathu lapho ngokuzwisisa abantu babebulawa nxa ukuthi wawulecala. Ku-Mark 15 verse 2 kulombuzo obuzwayo othintile ekuqaliseni. Umbuzo kaPhawuli uthi wena uyinkosi yamaJuda na? Usikhanyiselane siwuzwa ujongeni lo umbuzo. Umbuzo nalo uhle usikhanyisele icala uJesu ababembeka lona ukuthi uyinkosi yamaJuda yini. Omunye uthini ngakho khonokho? Mbona yindaba ekhona. Indaba ekhona le. Ukuthi vele sokutshengisela ukuthi icala lakhe ukuthi icala lakhe abamethesa lona ukuthi ethi uyinkosi yakwaJuda ethi ngumsindisi. Khona ukuthi umsindisi vele kutshoni ngeseHebheru. Kutsho umuntu kuthi ukuthi lo okhethiweyo kumbe lo ogcotshiweyo. Okhethiweyo konjani? Ogcotshiwe ngamafutha.
kuphica ngaphi lapha bafuna ukumbulala ngoba uJesu ethi unguThixo lenkosi yamaJuda kodwa ngeqiniso wayevele eyini kuphica ngaphi nxa sikhala indaba yonke nale. Okay, so umbuzo lowo nxa usubuziwe impendulo kaJesu akatsho ukuthi uyiyo inkosi yabaJuda kumbe akatsho ukuthi kayisiyo. Yeah. Kodwa ekutheni ethi yilokho okutshiloyo uyavuma ukuthi inkosi yabaJuda. Kodwa ngathi ngendlela uPilato acabanga ukuthi inkosi iyiyo. Alright. So inkosi as far as uPilato ecabanga ngumuntu onga-challenge umbuso wakhe. So mayibuza yena ulomfanekiso nalokuthi engathi inkosi yena kuthi ukuthi sesingalwa esenganithathela umbuso wami. Kodwa nxa evuma yena uJesu kavumela ukuthi hayi ngizathatha umbuso wakho kodwa inkosi yakhe ngumfanekiso omkhulu lo uPilato angawuboniyo. Okay. Okay. Mina okunye ngutholile lapha ukuthi nxa befuna ukumbulala uJesu ukuthi bambulalela ukuthi uyinkosi aphinde futhi abe inkosi yamaJuda futhi abe uNkulunkulu abe inkosi yamaJuda babeke ngakunanzelela ukuthi uyikho konke khona lokho kokubili abakutshoyo. Yes. So kusuka khonapho kube into edidayo kakhulu ukuthi into abayenzayo kabayizwisisi. Kabayizwisisi ukuthi kade kuhamba njani. Okay. Okay. Akusifundele uverse 9 no verse 10 kuMark chapter 15. uPilato wabuza wathi, lifuna ukuthi ngilikhululele inkosi yabaJuda na? Wayesazi ukuthi abapristi abakhulu babenikele uJesu kuye ngenxa yomhawu. Right, siyabona bathandekayo lapha uPilato usebuza ukuthi lifuna nikhulele ubani la. Kuyini okunye okuyisimanga lapha bathandekayo? uPilato ukhangela kuxuku afulathela abathungameli ukuze engxenye ixuku lingacabanga ngenye indlela ukubana kukhululwe uJesu kubethele uBaraba. Kodwa kuyini esikufumana lapho ukudidayo futhi nxa ngifuna ukubeka kakuhle lapho uthena asiqale sicabane noBaraba. uBaraba ukhanya ngani wayesigelekeqe. Ngibona uBaraba wayeyindoda yayivele ihlukuluza abantu kakhulu. So nxa kuyinto engadidiyo kwakume ukuthi kube lo muntu okhulula phakathi kaJesu noBaraba ufuna ukukhuluma. Ya okuyikho kumangalisa uPilato yikuthi abantu bathi uBarabas nguyomela khulule. Kodwa yena kunguye wayelisela kunguye wayelesenzo esibi ayesibotshele nguye wayelicala. Yena nguye wayelicala icala ayelibotshele wayekwazi ukuthi imembulela abantu. But lapha kuthiwa uBaraba kangakhululwa. uJesu nguyomela bethelwe esikhundleni sakhe. So kudida kakhulu lapha yikuthi uJesu ongelacala nguye kumele ayekufa. So kuyi opposite. Ukuthi umuntu ongelacala nguye sethwala icala. Ngaso kubuya kithi ukuthi uJesu vele kwakumele ukuthi afe ukuze thina sikhulule. So uBaraba kwakumele akhululwe. Ukungezelela khona lapho sithola ukuthi iRoman governor bafuna ukuthi uJesu kanjani asindiswe kodwa abantu bakibo bathi kanjani ngabulawa. Khona okudida ingqondo ukuthi kanti umuntu wakini ufuna ukuthi abulawe. Alright. Okunye nxa ufunda isifundo umlobi uthi abafundisi manje njalo kumbe abathungameli bakwaJuda bahamba beyokhumbuza uPilato ukuthi kulento ajwayele ukuyenza ukuthi uyabanika ithuba lokuthi bekhethe ukuthi ngubani okhululwayo. Kodwa benza lokhu bona sebekwazi ukuthi sebekhulume lexuku ukuthi nxa uPilato engathi khethani ngubani elifuna ekhululwe bona bethi bafuna uBaraba. Yikho kulida ukuthi sebekhetha uBaraba uPilato kuthiwa uyamangala ukuthi bakhetha uBaraba njani ngoba umuntu lo uJesu kawonanga. Sonke siyakwazi ukuthi ukawonanga uBaraba bayamazi futhi ukuthi ungumuntu onjani kodwa bakhetha njani uBaraba okusitshengisela ngithi influence yabathungameli bakwaJuda engalunganga. Ngabe babesebenzisa influence yabo ngendlela eyiyo ngabe sikhuluma impindaba ehlukileyo but batshengisela ukuthi bona kahle kahle ijealousy leyo kukhulunywe ngayo ienvy yokukhulunywa ngayo evesini yiyo ebafuqayo
ngoba bona sebesesabi influence kaJesu to umbuso wabo. Alright, ngubani kanti lapha kumbe ngobani oBarabha namhlanje? Njengoba sibona ukukhulula oBarabha izolo. Ngobani oBarabha namhlanje? Abantu banamhlanje bakhetha bani phakathi kukaJesu loBarabha? Zibonelo bani ejenza ukuthi abantu kulobona bakhethe uBarabha abe nguyobethelwayo kodwa kukhijinwa kubani? kuJesu. Khonokho nje kusilethela sifundo bani? Kule ngoma ethi thathizwe ungiphe uJesu. Alright. Thina sesiyitwistile sesithi thatha uJesu ungiphe izwe. Ngoba thina sesifuna ilizwe uJesu asisamfuni. So konke okusemhlabeni yikho sesikufuna sesibethela uJesu ukuthi hayi ngcono ngiphe imali. uJesu nizambona mbayimbayi. So oBarabha namhlanje yithi. Yes. Okay, omnye uthini? Ya, ngasithi oBarabha namhlanje yithi ngibuya endabeni yokuthi vele uJesu ngoLuke 19 lwana verse 10 oveza ukuthi uJesu ngawayesiza emhlabeni wayesiza lapho ukuthi azokhulula izoni. So uBarabha lanxa wayelecala uJesu wayezile ukubana azokhulula thina. So ngezinye indlela singoBarabha namhlanje ngoba thina kumele sife uJesu wasifela. So ngenye indlela sithi thina isenzo sikaIsrayeli isenzo samaJuda esokuthi akukhulule uBarabha ubethele uJesu Kristu. Umuntu munye ngamunye uyasenza ngendlela anquma ngayo ngokukhangela ngayo uJesu lomhlaba. Ufuna ukuthini? Hayi, mina indaba le iyangithinta kakhulu uyakudida njengesifundo ukuthi singafanelanga sinxa sizikhangele sikhangela lalokho uNkulunkulu akhangela ukuthi sibe yikho khona sibona singasindiseki kodwa ngenxa kaJesu sithola sesisindiseka njengoBarabha sisale simangele. Ngiyakuzwisisa ukuthi indaba yesiphambano shwa yikho ukuthi sizayifunda inaphakade ngoba sizahlala singazwisisi ukuthi sone sibi shwa sikhululwe. Kuyamangalisa. Asikhangeleni uPilate. Nguye osesihlokweni lapha. Nguye olamandla. Ukuze bamlethe kuye babe sathi bangeke bambethele kungazange kwaba lesidindo sakhe. Andithi siyavumelana lapho. Kodwa nangu ekugcina konke wenza isinqumo sokuthi hayi lanxa segeza izandla kayebethelwa lo muntu. Kukangaki umuntu esenza isinqumo esingayisiso. Andithi ndawonye. Ngokwesaba ukuhlupheka kumbe amehlo abantu. Ngoba uPilate kusoba ukuthi wesaba esikhundla sakhe, wesaba lokho akhona kukangaki abantu besenza izinqumo njengazonezo. Kukhona isiqoqo lapho? Nginanzelela ukuthi especially emhlabeni esiphila kuwo kwesinye isikhathi ukwenza into elungileyo kwenza ube ngani uyisithutha. Alright. So sometimes siyakhetha ngenxa labangane bawo ngancona abangane bathi ma drugs madoda la uyangena engabe isithutha. Uyesaba ukuthi ethi hayi mina ngumKristu asenzi lokho kodwa wena amabala abasenza wena ngubhare wena why ungafuna ukwenza lokho. So image yethu indlela esibonwa ngayo emphakathini sikuqhakathekisa kwesinye isikhathi kwedlula lo esimkhonzayo. Ngoba thina sifuna ukubonakala njengabantu abathile sesicina senza izinqumo ezingahambelaniyo lokholo lwethu. Lokunye siyesaba ukumela indaba esiyaziyo. Ungananzelela uPilate wayekwazi ukuthi uJesu umsulwa entweni zonke lezi. Kodwa ukuthi ame isibindi kulokho akukholwayo lalokho akwaziyo okuliqiniso kwamzimela. Alright. Kwezinye izikhathi lathi kasicaci lapho esime khona wafuqela equkwini ukuthi hlezi iquku lalingakhetha ngendlela afuna ngayo. Alright. Okunye kunafana mawufunda indaba efanayo kodwa usuyifunda kuMateyu chapter 27 verse ka19 ithinta ngesehlakalo sika Pilate. Alright. Ithi umka Pilate uyamtshela ukuthi hayi undoda lo elibhizi ngayo lo. Okay. Ulungile chiyanani laye ngilele nzima ngoba ngondoda yena lo. So yena lo mkakhe bayakwazi ukuthi uJesu ulungile. But ngoba ngesikhundla sika Pilate abasafuna ukwenza into eyiyo. Sithi yenza lokho abafuna ukwenza. Ukuthi nje behlukane lathi singabi le ndaba labo yenzana abakufunayo kuphela.
ngitsho lanamhlanje isikhathi esiningi ukumela iqiniso abantu bathi ayithula indaba le liqiniso, kodwa wena ukwazi ukuthi indaba le iliqiniso. So lanamhlanje lapha isifundo sesifundayo ukuthi iqiniso kumele silimele, ngoba uPilate iqiniso wayelazi, kwakumele ukuthi alimele, but ngenxa yokwesaba abantu, amehlo abantu kwesinye isikhathi uqiniso uzifaka emjibileni ngokwesaba abantu. So singakhuthazani abalaleli ngendaba le yokumela iqiniso lamehlo abantu? Ngicabanga ukuthi impilo kaPilate yagcina ingaphi emva kokubana ehle ukubana amele iqiniso. Impilo yakho nxa ungamele iqiniso igcina ingaphi? Ukungamela iqiniso vele kuyakulimaza, maybe not ngesikhathi ungalimelanga, kodwa nxa impilo iqhubeka uzabona ukuthi lokhuyana wakwenzayo kuza kuphendukela, kuyakuthola phambili. So kungcono ulimele iqiniso. Sisebenzisa umfanekiso elikhulumileyo njengabantu abatsha ukuthi ngingayekela ukumela iqiniso ebanganini bami, ngiyenze lokho abakufunayo, mina yimi ngilimaza umzimba wami. Later on ngizakhumbula ukuthi ngosuku loliyana kodwa yikho ngaqala khona into leyembi le. Ngabe ngakhetha iqiniso ngaba ngikho lapha engikhona khathesi. So it's best ukukhetha iqiniso, ukulimela loba kuzaba nzima, kuzaba buhlungu, uzakhanya nganesithutha, limele iqiniso. Asikhangeleni uma 15 verse 15 kusiya ku 20. Akusibale yona lama verse amahlanu. Verse 15. uPilato wasebakhululela uBarabha ngokuba wayefuna ukusuthisa ixuku labantu. Wathi uJesu kachaywe. Ngemva kwalokho wasebapha ukuba bambethele. Amabutho amqhuba uJesu amusa esigodlweni, kuchiwo yiPretorium. Basebebiza iviyo lonke lamabutho laqoqana ndawonye. Bamgqokisa ijazi eliyibubende, basebeluka umqhele wameva bamethesa wona. Basebememeza besithi kuye, bayethe Nkosi yamaJuda. Bamchaya ekhanda ngomqwayi, baphinda-phinda, bamkhafulela, baguqa phansi ngamadolo, bamkhonza. Sebemhozile bamhlubula ijazi eliyibubende bamgqokisa ezakhe izigqoko. Basebephuma laye bamqhuba ukuba bayombethela. Nxa sikhala chapter 15 verse 15 kusiya ku 20, amabutho enzani kuJesu? Isenzo sabo leso sichoni. Isenzo abasenza sichoni, benzani? Ake sixoxelele indaba ngalokho abakwenzayo. Okokuqala mfundisi sithola lapha bemkhafulela. Okungange ukuthi babemehlisa like ukumenza inhlekisa. Ngokuba nguye uJesu lapha nokunye sikutholayo kuthiwa bamkhumula izigqoko ayezigqokile. Ngezinye indlela babemsusisa isisindo sokuba nguye uJesu lapha, ukumyangisa phakathi kwabantu. Ngokunye lokhane sikutholayo lokukhana, abanye ingxebe bangasithintela okunye okuselela lapha. Right. Njengoba siqalisile sathi kule ndaba ezididayo la, khona lapha sithola okunye okungani kuyadida futhi. Yes. Ekutheni nxa ibutho limchaya limgqokisa ingubo kuthiwa ebubenda ngithi lomqhele wameva, kuthiwa bayamkhothamela, Hail King of the Jews, bekwenze lokho bekuphinda-phinda. Ubona benza bengazathi benza ihlazo ngaye, kodwa kahle kahle bengananzelela ukuthi vele khonokho abakwenzayo kumele bekwenze, kodwa kungasilo hlazo, ngoba vele umuntu yena lo abamkhonzayo uyinkosi yakwaJuda, not yakwaJuda kuphela kodwa uyinkosi yomhlaba wonke. So bona babona ukuthi abakwenzayo vele kumele bekwenza, kodwa ikhona ngengqondo abakwenza ngayo ngesikhathi sona leso. Okunye sinanzelela ukuthi khonapho nxa besenza zonke lezi zinto ungafunda uDesire of Ages ukuthi babefuqa uJesu ukuthi aze agcine esephumisela ukuthi uzwa njani. Kodwa sithola ukuthi uJesu phezulu kwezehlakalo zonke kuthiwa wala elonke ethule, kazange atshengise ukuthi uzwa njani kukho konke lokho. Siyabonga. Khonokho kodwa kuyadida abathandekayo, ukuhlukuluzwa kungaka, kodwa umuntu enganjani engalokhozi. Uverse 20 uthini? Sebemhozile bamhlubula ijazi eliyibubende bamgqokisa ezakhe izigqoko. Basebephuma laye bamqhuba ukuba bayombethela. Okay, abenza buzo ukuthi kungenxa yini bamhlubula izigqoko. Usekuphendule lokho bana
kwaba indlela yokumnyangisa, kwaba indlela yokunjani yokuthi aphatheke kabuhlungu uJesu Kristu. Okunye khona phana Yeah. singaqhubeli phambili. Kuthiwa ibutho lamhlubula ngithi ingube bubende. Bona ngani babefuna ukuthi bemchiye engagqokanga ethwale isiphambano ehambe laso. Right. Kodwa abathungameli bakwaJuda futhi bathi hayi akwenzi. Isiko alivumi ukuthi umuntu ehambe engagqokanga emphakathini. Yeah. So bamgqokisa, ibutho liyamgqokisa futhi ngoba ngesiko lakwaJuda. Okudidayo futhi ngoba abantu bona abafanayo yiba bafuna ukwenza uJesu abe lihlazo. Kodwa isenzo esinye esimenza abe lihlazo abafuni senzakale futhi ngoba ngesiko labo baqinisa isiko ukwedlula lowo omele odala umhlaba wonke. So uhlubona ukuthi bona ngokwabo badidekile yikho besenza lezi zinto ezingazathi azihambelani lalokho abakukhulumayo. Singakadluli mfundisi khona lapho sithola isifundo esimangalisayo abalaleli lababukeli. Ngiyangibona abanye bengahozwa bayachiya ngitsho lokukhonza. Kodwa sithola ukuthi uJesu esimlandelayo indlela aziphatha ngayo. Phela wayengabiza lengilosi ukuthi zibuye zizoqeda ngabo bonke abantu labo kodwa akakwenzanga. So kusinika lathi isibindi esokuthini konke esidlula kikho kakudluli lokhu umsindisi adlule phakathi kwabo. Okay. Kuze kungikhumbuze indaba kaJoseph ehlangana labafowabo. Akazi ukubaphindisela. So indlela uJesu ayenza ngayo kuyisenzo sokubana lathi namhlanje kumele sizehlise njengoba uKristu wazehlisa emphakathini indlela esiphathana ngayo. So isifundo lesi sibuya kithi ukuthi sisifundise ukuthi lalo abantu ngaze bakwenzene kumbe bangaphatheki engxenye kumbe ufelo kumbe kwenzakaleni empilweni yakho. Wena yana kumsindisi ngoba la umsindisi wadlula endleleni enjalo. So indlela uJesu ahamba ngayo lathi njengamaKristu namhlanje siyadlula kuzehlakalo ezinjalo. Kunye ngokulandelelayo ukuthi sike safunda esifundweni bona ngesesikhombisa kukotana le. Lapho uJesu ayesilisa khona abantu bese batshela ukuthi lingatsheli umuntu hambani lizithulele. Sathi sisifunda okunye kwakusenza echo njalo kuthiwa ukuthi wayengafuni ukuziveza ngesikhathi sakhona ngoba kwakuzaphambanisa uhambo lwakhe lokuya esiphambanweni. Ngoba futhi wayekwazi ukuthi esiphambanweni yikho okuzavela khona ukuthi yena kahle kahle ngubani. So okumvezayo yikuhlupheka kwakhe lokuhlukuluzwa kwakhe lokubulawa kwakhe ukwedlula ukusilisa kwakhe abantu. So ngazathi ubuKristu bethu abuveli ngokuthi siphumelele kuphela. Kuthi ukuthi lapho sihlupheka uJesu kumele akhanye ukuthi ukhona izinto zingahambi kahle. Siyabonga. Akusifundele uverse 21 kusiya ku28. Verse 21. Indoda ethile yaseKhureni eyayithiwa nguSimoni uyise kaElikizanda loRufu wayezedlulela khonapho evela emaphandleni basebembamba ngamandla ukuthi athwale isiphambano. Baletha uJesu endaweni eyayithiwa yiGolgotha okutsho ukuthi indawo yokhakhayi. Basebemupha iwayini elihlanganiswe lemure kodwa wala ukulinatha. Basebembethela bahlukanisa izigqoko zakhe. Basebesenza inkatho ukuze babone ukuthi ngulo athathe kuphi. Kwakulihola lesithathu isikhathi abambethela ngaso. Siyabonga lamavesi alesimangabani asifundisani asikhanyiselani ngokuphatheka kwaJesu Kristu. Lapha sinanzelela ukuthi nxa kubizwa uSimon oyeSirene okwenza ebizwe ukuthi uJesu wayesechaywe kakhulu wancishwa ukudla kalalanga so much that wayesekhathele wayesehluleka ukuthi ethwale isiphambano. Kodwa yena wayengekho njalo vele before bemchaya ngoba nxa ufunda ngayo thowa indoda eqinileyo echumayela ngamandla exactly. Kodwa lapha bamqeda amandla wonke ukuze bemhlaze sesikuthintile kwaze kwafika ku point yokuthi uyehluleka ukuthi asithwale isiphambano sakhe. Konke lokho kusenzela ukuthi bemhlaze kakhulu kukhanya ukuthi kasiyo lutho bazama ukuprove ukuthi yena hayi kasiyo inkosi le belicabanga ukuthi uyiyo kodwa yabavumela still though ekwazi ukuthi uyinkosi. Okay.
Sithola lokugcwaliseka kombhalo uMahubo ngo-22 ivesi linge lika-18 laphana sithola ingubo zikaJesu bezabelana besenza inkatho ukuthi omunye athathe ezinye. Alright. Ukugcwaliseka kwemibhalo. Khona ukugcwaliseka kwemibhalo okhuluma ngakho oka 22 verse 18 kusifundisane kuqinisa njani isithembiso sikaThixo na kulama amavesi ahambelana lawana la amavesi njalo futhi kuMahubo chapter 22 wonke la amavesi atshengisa njani asiqinisa njani aveza njani ukuthi ukufa kaJesu Kristu was not an accident ngesilungu asongozi kodwa yinto eyivele imisiwe. Mbonani kuyaqinisa ukukholwa kwethu elizwini likaNkuluNkulu. Yeah. Ngoba masibona ekhuluma ngolutho lwenzakale ngendlela efananayo kuthi ukuthi iBhayibheli ngithi linjani liqinisile. Yes. Liqinisile ngalokho elikukhulumayo. So asila sizathu sokungalithembi. Okunye futhi mbona kungafanana lalokho engiqeda ukuthinta ukuthi abantu abanengi sebelento yokuthi iBhayibheli sesithatha iNew Testament kuphela elidala lisasebenze. Kodwa nxa sesifunda la subona ukuthi lokhu kuhamba konke kuyagamelana. Awungeke wehlukenise ukuthi hayi iNew Testament yi right old sindala ngoba oku New Testament sihlangana lakho ku old sokugcwaliseka. Even ukufa kukaJesu sikuthola embalini ukuthi kukhulunywa ku Old Testament. Yeah. So lapha sihlangana lakho sokugcwaliseka ukuthi uJesu sebethelwa sokusenzakala. So ku New Testament lapha sihlangana lokuthi ku Testament elitsha leli uJesu sesifa ngoba li chapter lesikhuluma ngokufa kwakhe esiphambanweni. Uthe sebethelwa nxa sikhangela ngendawo lapha abethelwa khona izipikili uthiwa nje zabethelwa ngaphi futhi kwaba lembangela bani ngalapho ezabethelwa khona kwesizathu bani sokuthi zibethelwe lapho ezabethelwa khona zabe njalo ubona amampikitsha efakwe lapha phana phakathi kwezandla. Yes. Asike sizwe ukuthi kanti umlobi yena ubeka ngayiphi indlela. So umlobi yena uthi lapha bethelwa khona ayisikho phakathi kwesandla kungaphansi kwesandla lapha angazi wrist nesindebele ethwa yini but la ku wrist la yikho kufaka khona izipikili ngoba number 1 isandla phakathi lapha asiqinanga kangaka ukuthi singanelisa ukubamba iweight yomuntu. Lapha yikho kuqine khona kulamandla khona ukuthi engabethelelwa lapha akulagazi eliningi futhi eliphumayo uzubuhlungu more and uzanelisa ukuthi ebeziphakamisa nxa esebethelwe lapha nxa umlobo uthi wayeziphakamisa ukuthi anelise ukuphefumula ezama ukuzifuqa ngenyawo lakho futhi enyawo nangithi wayefakwe esinye isipikili ukuthi eziphakamise ephefumule then ebese phinde lenga futhi. So wayengafakwa ngaphakathi esandleni la but ngapha ku wrist yikho ayebethelele khona. Ukungezelela babelokubulala ubungcwethe obukhulu kakhulu ukuthi ngendlela ababembethe ubungcwethe obukhulu kakhulu. Yes, awukutsho phambili ya ukuthi ngendlela ayebethelwe ngayo kwakuyathatha isikhathi esincane ukuthi ebesefile. Ungananzelela nxa sifunda siya phambili bamangalo Pilato ukuthi masinya kangaka wayesefile. Kwamenza wafa masinyane ngenxa yemthambo ethize egazi eyenza kwaba nzima ukuphefumula kwakhe. U15 verse 31 uthini? Ngaleyo ndlela labapristi abakhulu labafundisi bomthetho bamhoza bahlekisana ngaye bathi wasindisa abanye kodwa uyehluleka ukuzisindisa yena. Right. Nxa silalela ivesi leli ulandela amazwi aleli ivesi ufundani ngolwazi ngomsindisi? Esikuthola lapha ukuthi vele umsindisi babemazi kuhle ukuthi ngumsindisi. Ngoba wasindisa abanye abantu. Wayesindisa abanye abantu bekukhangele bakubona ngamehlo kodwa lapha iqiniso leli bayalikhuluma bengananzeleli ukuthi bakhuluma iqiniso ukuthi ungumsindisi kazisindise yena kwakungeke kwenzakala kodwa ukuthi yena wayesindisa abantu babekubona. So ngenye izinto ezididayo lezo ukuthi bayakwazi umuntu uyasindisa bayasebenzisa amagama afana naye. Okay. Okunye laphana mbona kukuvesi singilahlekele ivesi yakhona lapha abafuna ukumupha khona iwayini ukuthi aphuze nguvesi 23. Kodwa yena uyala ukuthi ephuze iwayini lakhona. Sinanzelela kwesinye isikhathi sesiqinisa mbe sesitshela amanga ukuthi hayi ukunatha
iwayini ku right kodwa lapha umuntu kwakumele alinathe ngobuhlungu ayebuzwa uyaliyala lapha sasingamjustify sithi uJesu hayi lapha kwaku right enathe ngoba sebemchaye kangaka kwakumele enzeni kodwa yena akavumi uthi ngifuna ukuthi ngihambe kuhambo lolu ngisoba ngizwe ubuhlungu bonke kumele ngibuzwe ngoba vele ikho kumele ngikwenze if sengizama ukuthi ngiphuze ngingezwa lutho akusahambelani lo hambo lwami lento engiyilandileyo la ngoba ngizothwala izono zenu zonke and into lena ayikho mnandi so kumele ngizwe ubuhlungu bonke ngizithwale nginqonde ubuhlungu hayi ngizithwale nginqondele ingqondo zami hayi ngifuna ukuzwa yonke into injalo kuyasikhombisa la ukuthi hayi asidingi ukuthi kwesinye isikhathi sithathe ezinye izinto ukuthi sihambe through impilo esiziphilayo ngoba abanye abantu sebecina be-addicted ngoba bezama ukuvala ubuhlungu bempilo zabo. Sithola lapha beveza imfihlakalo emangalisa uJesu uke wakuthinta lapha ukuthi wayengazivezi ukuthi ungubani. Nginanzelela ukuthi umsindisi ngeke sivimbe ukusebenza kwakhe. Balaleli lababukeli kungaba kuhle ukuthi sisebenzele kuye ngoba lapha bezama ukuthi banyathezele phansi. Bayenza intshumayelo abaningi ababesizwa bezwe ukuthi nangu umsindisi ngendlela okucaciswe ngakhona. Okay. Akusibalele uverse 33 ku Mark 15 izawushithi singamela ngathi. Ngehola lesithupha ubumnyama bembesa ilizwe lonke kwaze kwaba lihola lesificwa munye. Wathi ngehola lesificwa munye uJesu wakhala ngelizwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabathani okutsho ukuthi Nkulunkulu wami usungichiyelani na. Wathi abanye balabo ababemi eduzani bekuzwa lokho bathi zwanini ubiza uElijah. Enye indoda yagqamuza isipontshi phakathi kweviniga yewayini oluthini yaluqhubela uJesu ukuthi anathe. Yasisithi ake simyekele manje ke sibone ingabe uElijah uzakuza azomehlisa. uJesu wahlaba umkhosi wasuphuma kuye umphefumulo. Ikhetheni lethempeli ladabuka kabili lisuka phezulu kusiya phansi. Kwathi induna yekhulu eyayimi khonapho phambi kukaJesu isizwa ukukhala kwakhe njalo ikubonile ukuthi ufe kanjani yathi ngeqiniso indoda le ibe iyindodana kaNkulunkulu. Abanye abesifazana babebukele bekude phakathi kwabo kwakuloMaria uMagadalena loMaria unina kaJakobe omncinyane lokaJose loSalome. Laba abesifazane babemlandele bamenzela akuswelayo eseGalile. Labanye abesifazana abanengi babeze laye eJerusalem labo babekhona. Siyabonga abathandekayo amazwi bani akhulunywa nguJesu kusitshoni ngosindiso lwethu nxa wayelenga khona phana esiphambanweni. Into yokuqala ngathanda mana sizwe ngamazwi bani akhulumayo. Lapha amazwi akhuluma athi Eloi Eloi lama sabachthani kuthiwa abhalwa ngesi-Aramaic. Nxa uwakhuluma uEloi loyana uphuma kuthiwa Elahi. So much that yikho ibutho lapha besithi ubizu Elijah. Ngoba kwakuzwakala engani ubizu Elijah. So yiyo amabala akhuluma athi ukuthi Nkosi yami ungishiyelani na. Okusinika futhi umfanekiso obuhlungu ngoba ma ulandela uJesu from lapho esiqala ukuzwa ngaye ku-Old Testament. I-Godhead uJesu indodana ngithi uNkulunkulu Moya Engcwele lo uNkulunkulu Baba basebenza bonke from kudala umhlaba kuze kuzofika isikhathi sonalesi sesifunda ngaso. Lapha uJesu usehlukene le-Godhead ngoba yena usethwele izono zabantu. So ukhuluma lokho ngoba uzubuhlungu ngokwehlukana kwakhe lo uNkulunkulu ngoba ngesono asesithwele. Okusinika umfanekiso obuhlungu ukuthi ukona kwami kwayehlukanisa uJesu lo Baba okwesikhashanyana ukuze mina ngisindiswe. Okunye lapha mfundisi sikuthola lapha sithola icebo lesindiso lisenzakala even ububi bukhona. Khona ukusivezela ukuthi uNkulunkulu
wavumela ukuthi uJesu ayesiphambanweni alimala athwala ihlazo. Engufundile lapha nxa isehla lamavesi sithola ukuthi iveil leTempeli ladabuka kabili. Inyamazana eyayimele ife ngaleso sikhathi iwundlu lamele life. Kalisafanga ngoba uJesu oliwundlu lalimele lithwala izono zezwe nguye wahle wafa esikhundleni sewundlu. So ngezinye indlela lapha sivezela ukuthi inkonzo ebisenzakala le uJesu engabuyi iyapheleliswa ngokuthi uJesu yena azokufa ngaphi emthini weCalvary. So iwundlu lalimele lihlatshwe kalisahlatshwa ngoba uJesu yena nguyiwundlu obuya azosifela emthini weCalvary. So lapha sithola isifundo esimangalisayo ukuthi uJesu nxa wasifela wabhadalela konke. So kakuselanda ukuthi ngizithwalise nzima. Mina okwami ukuthi ngiye kuJesu mvume zami ziphambili. Njalo sithi sithola isifundo esimangalisayo ukufa kaJesu Kristu kusincedisa ukuba sikhumbuleni okuqhakathekileyo ezimpilweni. Izimpilo kumele sizikhumbule nxa ulandela ukufa kaJesu Kristu. Uqhakathekile empilweni. Isifundo sisithola lapha nesinye imfundisi ngesokubhabhathizwa. Utshoni? Umbhabhathizo uthi ukufa lokuvuka. Okay. Ngezinye indlela sithi ukuthi ngifa empilweni endala bekade ngiyiphila sengiphendukele kuJesu. Okay, okunye njalo futhi ngakukhona nokunye oqhakathekile ngale ndaba. Okunye singakayi phambili khonapho mfundisi ngihle nginanzelele ububi besono ukuthi inkokhelo yokona iyikufa. Ukuthi kakumelanga sihlale size sinethezeke phakathi kwesono ngoba isono nxa sinanzelela ukuthi umsindisi adlula phakathi kwakho. Ngingakawoni vele sona ngisikhangela isono hayi asisihle siyabulala. Nxa sabulala umsindisi lathi kasingeke sisichiye si right. Siyabonga okwatsho uJackie lapha amagama aqhakathekileyo eveza ukuthi uJesu Kristu esiphambaneni sakhe wathi kuletha ngale indlela yakhe. Sikuthile ukuthi yena nxa wayesele ngesiphambanweni amasotsha antela ngaye kodwa kulesotsha elabona ukuthi le ndodana kabani kaNkulunkulu. Sikuthile futhi ukuthi engakayibethelwa uhambo kaJesu Kristu kunokwenzakala phakathi kwaBarabha lobani kutshoni okaBarabha ukuthi endleleni kuyahamba siyasindisa. Ngibona uBarabha emelela thina sonke. Kodwa lesi sikhathi asosokufa kaBarabha masosufa kwabantu ngenxa yezono. Kufa lo omela sindisa abantu ngaphi ezonweni anti kunjalo. Usethilo ukuthi yena finally kukhulwa imvu emele ife. Yangasadinga abana yenze njani ife. Kodwa kwenze njani kufa uJesu Kristu ngoba nguye liwudlu lomhlaba wonke. uDaniel 9 verse 24 to 27 uthini? Daniel 9 verse 24 kuya ku 27. Verse 24. Amachumi ayisikhombisa ezikhombisa amaviki asequnyelwe abantu bakini ledolobho lenu elingcwele ukuqedisa ukuona ukukhawula isono ukuhlawulela ububi ukuletha ukulunga okungapheliyo ukuphetha umbono lesiprofeti lokugcoba indawo engcwele. Yazi njalo uzwisise lokhu kusukela ekukhutshweni kwesimemezelo sokuthi kuvuselelwe njalo kwakhiwe kutsha iJerusalema kuze kufike umbusi ngogcotshiweyo kuza kuba lezikhombisa amaviki lezikhombisa ezingamachumi ayisithupha lambili liza kwakhiwa libe lemigwaqo lemgelo kodwa kuyizikhathi zohlupho. Sicine ku 25 26. Ngemva kwesikhombisa lezo ezingamachumi ayisithupha lambili ogcotshiweyo uzaqunywa afe engelalutho. Abantu bombusi ozakuza bazakubhidliza idolobho lendlu yenkonzo ukuphela kuza kufika njengesikhukhula. Impi izaqhubeka kuze kube sekupheleni sekumenyezelwe izincithakalo. Uzaqinisa izivumelwano labanengi okwesikhombisa esisodwa. Phakathi kwesikhombisa uzaqinisa imhlatshelo lemnikelo
kuzakuthi eceleni lethempeli uzabeka isinengiso esibanga incithakalo kuze kuthi ukucina okumisiweyo uchithelwe kuye. Siyabonga sesinanzelele ukuthi umbuzo wethu wona ufa uJesu Kristu kusincedisa ubana sikhumbuleni utshilo wathi umbhabhathizo angithi umbhabhathizo otsho ukufa komuntu omdala uvuka isidala esitsha njengofana kaJesu Kristu njalo okuyikho okulandwe nguJesu Kristu yokuphelelisa usindiso lwabani lwethu. Amazwi kaDaniel 9:24-27 ayatshenisa ukumiswa kwemihlatshelo ngoba oyemele zesifela wesenjani esethethe indawo yakho njengewundlu likaNkulunkulu elihlatshelwe yini izizwe zonke. Now ababi nxa sikhangela esiphambanweni kuthiwa ababi bazama ukumqeda uJesu ngokumbulala kodwa lokhu akuvimbangani kuJesu Kristu kunongazange ukuvimba icebo lokusindiswa kwethu. All right. Ngoba sikutholayo khona phana mfundisi ukuthi uJesu uyaprova yena vele ukuthi yena uzosifela ngokufa emthini weCalvary. Yeah. So ababa becabanga ukuthi kasozafe andibona vele babemplotile ukuthi umele afe. Yena uyabe ukufa esiphambanweni asifele efele futhi labona laba ababi. So ngezinye indlela uJesu ufela wonke umuntu. Asifele emthini weCalvary ukuthi izona zethu sidlanjulule. Siyabonga. Wathi inhle mfoko wami umcabango lapha. Ukuthi mhlazana isono sasingena nazothi isono sakhwela phezulu kwesihlahla ngolosifa. Sangenisa umhlaba ngaphi esonweni. Nxa sesifika kulesi sigaba uJesu esiphambanweni sibona kungavumi ukuthi uJesu aye kufa ngokuphoseleliweni. Yabona phambili baza ukuthi bamphosele waphunyuka izinto ezehlukeneyo kodwa ucina la ekhwele phezulu kanjani kwesihlahla uzasinze njani abantu ezonweni zabo. So sisindiswa nguJesu Kristu ngokufa kwakhe esiphambanweni. Akusifundele uMark 15:43-44. uMark 15:43-44. Verse 43. uJosefa wase-Arimathiya indoda elesithunzi enkundleni yona ngokwayo eyayilindele umbuso kaNkulunkulu yaqunga isibindi yaya kuPhilathu yacela isidumbu sikaJesu. uPhilathu wamangala ukuthi wayesefile. Wabiza induna yekhulu wayibuza ukuthi uJesu wayesefile yini. Wathi esezwile ngenduna yekhulu ukuthi kwasekwenzakele wamupha uJosefa isidumbu. Ngakho uJosefa wasethengisa amalembu elineni wathatha isidumbu wasigoqela ngelineni wasibeka ethuneni elaligujwe edwalweni wasegiqela ilitshe emlonyeni wethuna. Siyabonga. Now sihlala noJesu senjani usefile angithi uJoseph wase-Arimathiya wayelilunga leSanhedrin. Wenzani ngoJesu njalo babengaphi bonke abalandeli bakhe nxa ulona umuntu ongaso mlandeli kaJesu Kristu uJosepha esethatha esesenza lokho akwenzayo babengaphi abalandeli bakaJesu Kristu. Lapha ngizaqala la sinanzelela ukuthi nxa uJosepha esiyocela umzimba uPilate la embona ngani uexpecta ukuthi abangabuya bezocela umzimba ngomunye wabafundi not umuntu weSanhedrin. Kanti uJoseph wayesatha ngaphi isibindi. Now uJosepha angithi ngomunye weSanhedrin so wazana lo Pilate. So ulegunya lokuthi efike engene ethi zwana ngizocela umzimba. So ufika ke bese ucela okuletha umbuzo ukuthi abafundi vele bangapi kahle kahle. Bona abafunda ngithi sebebalekile bachiya uJesu ngoba abakade bekucabangela ukuthi uJesu uzakwenza kakwenzanga. Number 2 bona sebesesabela lempilo zabo ukuthi nxa bebulala uJesu thina njengabalandeli bakhe lathi bengasilandela bezosibulala. So bayacatsha wherever lapha babekhona singakwazi ukuthi bangapi ngoba besesaba ngapha sebelehlazo elikhulu ukuthi omunye wethu sebulewe thina bazathini ngathi.
Ungananzelela iBhayibheli lithi waqunga isibindi kuthi ukuthi kwakungelula. Okulula, yeah. Ngize ngacabanga ukuthi amagwala kawangene ezulwini. Ukuthi nanka amadoda lesibindi ukuthi aqunga isibindi ukuthi noma kungenzakalani uyakuyacela aziveze ukuthi yena uhamba lo Jesu. Nginanzelela ukuthi indoda le yayihlezi vele ilindele ukuthi isebenzele uNkulunkulu. Ongangokuthi lathi balaleli lababukeli kumele sihlale silungele for service. Simthola lapha engacelwa kodwa waziqungela isibindi kungelula. Kubafundi bakhe umfundisi kunzima ngoba anti bathi bona umvundlu utshaya lesikhundla. Yeah. So kubafundi babe sesaba ukuthi nxa kuyikuthi singahamba sibonakale lathi siza kufa. So lathi kwesinye isikhathi kuyasifikela ukwesaba ukuthi nxa kuyikuthi umuntu kade ngiseduze kwakhe sebemthethe bamkhanda. Yebo uJesu wayengelacala but konkyana ukuthi bavele kwakunzima. Kunzima ukuthi uvele ngoba uyabukwazi ukuthi lami ngxe yimi ngumost wanted. So kubafundi babehlakazekile besesaba isikhathi lesababebhekanela sosasinze. Kuthombeka ethuneni. Uverse 5 futhi ithuna lankhona lingakanani? Verse 5. Yeah. Chapter 6. Go chapter 16. Chapter 16. Chapter 16 verse 5. Bathi bengena ethuneni babona ijaha ligqoke isigqoko esimhlophe lihlezi ngasekunene bethuka kakhulu. Kuthi ukuthi leli thuna lalinjani lalikhulu phela ngoba awusozongene entweni encane. Laligujwe lithuna likhulu. Kuyakhulunywa ngabesifazana abathathu ababona kufa kaJesu ukubekwa kwaJesu ethuneni beza ekuseni ngesonto ubona bamgcobe. Kwaqhatheka kangakanani ukwenza kwabo? Kuqhatheka kangakanani ukwenza kwabo kwabomama laba na? Omama laba ngofakazi. Sinanzelela ukuthi labo mama bafakaza ngokuvuka kukaJesu ngitsho lokuvuka kwakhe ethuneni babekubonile konke lokhu kusenzakala. Yikho sibabona bephenduka ukuthi bazogcoba uJesu engcwabeni laphana bethola kungasela muntu. Bangofakazi. Abanye bathini ngalabo mama? Mina ngisoze ngikhulume kuphathi yabo mama ngikhulumela ukuthi vele kuphathi yomuntu kumbe angafa. Alright. Kuyadingakala vele isenzo ukuthi kwenzakaleni lo muntu kudingakala abufakazi ukuthi yikuyini okumenze walala la namhlanje ikupela kucina sisiba la postmortem. Yabe sifuna ukuzwisisa ukuthi yikuyini vele kumthethe kodwa labo mama sithola ukuthi babe khona leso senzo sisenzakala. So bayavela ukuthi bayemcheck ukuthi uJesu njana vele babemthanda kangaka ukuthi kambe uJesu ukhona. So isenzo leso sikhombisa ukuthandwa abelalo ngoJesu Kristu. Yes, laba babelalo nasebunzimeni. Yes. Okay. Abanye bathini? Nazothi of bonke abantu ababehamba lo Jesu bona basala bebathathu. Bafunda basekho kodwa umama abathathu babasalayo. Bebukele konke okwenzakalayo kubi behambe beze bebona ukuthi uJesu ubekwe ngapi. Abafunanga ukumchiya at any point ukuthi bebe ngabikwazi ukuthi uthethwe mbani ngoba bona babefisa ukuthi kube yibo abamngcwabayo mina ngisho njalo. Kodwa babengela influence uJoseph wase-Arimathea elayo. So ngazathi uNkulunkulu ulungisisa indlela yabo ukuthi even lina lizayehluleka ukuthi kube yini elimehlisayo liyombeka. Ukhona umuntu esengimlungisisile ozamthatha uJesu eyombeka ukuze lani libe le access to lapha khona. So ukumlandela kwabo uJesu yikho kumangalisayo ukuthi ubuhlungu bayabubona but bathi asoze sikuchiye. Sifuna ukukubona ukuthi ubekwe ngapi. Sibuye futhi sibe ngabokuqala ngelanga lokuqala leviki ngeSunday sebezomcheck. Babe consistent ngohambo lwabo loNkulunkulu. Siyabonga abathandekayo wathi sizwe amagama ethu okugcina uzakutsho ngamafitshane ngendaba le eyisiminya kangaka indaba edidayo indaba yesiphambano. Kuyini ongakutsho kubalaleli ngendaba le eyisimanga kangaka ngamafitshane? Ukubabukeli labalaleli indaba yesiphambano indaba egcwalisekayo engakutsho ukuthi uJesu nxa yena wazondwa lathi kumele le indlela uJesu ayihambayo kungasethusi ngoba simthola yena ethwala ihlazo lonke ongangathi ukuthi namhlanje lathi kasingakhathazeki ngento ezomhlaba but kakube kithi umqondo wokuJesu ukuthi yena nguNkulunkulu
kakuzange kumdanise ukuthi abe inhlekise ebantwini. Okay. Sinanzelela ukuthi uJesu usihambele indlela yona leyo thina sesilandela emanyathelweni akhe. Okungangokuthi kasisindisekeni ngoJesu nxa sibheka ngakuye ngazo zonke izikhathi lathi singalahlekelwa ngumbono uJesu akulanto eyamkhipha enjongweni ayelayo. Lathi kasisindisekeni sibe lelihlo elilodwa eliza kubheka ekusindisweni kwethu balaleli lababukeli. Okay, othe ngakasikhulekela ngakachakha ucina uthi inhlende inxuse kuvikela landelayo lapho siyakhana uJesu enjani evukile. Namhla simchiya esethuneni. Kodwa uvukeza uyabe njani esevukile. Asijabuleni bathandekayo ubana bekumele kube yithi sibethelwayo kodwa uJesu bethelwe ngenxa yethu. Siyabonga. Engakutsho ukuthi akula omunye umsindisi ofana loJesu owavuma ukuthi enqunulwe ukuze thina sigqokiswe. So asikhonzeni lo umsindisi eselayo anqunule ukuze thina sigqokiswe ukulunga kwakhe. Siyabonga. Asikhethe yena singakhethe omunye. Asikhulekeni. Baba sezulwini sithanda ukukubonga ngesifundo esesisifundile khathesi. Sicela Nkosi ukuthi lokho esesikufundile sokungahlala enhlizweni lasengqondweni zethu sikuphile lapho esikhona sikhumbule konke okwenzayo Nkosi yethu ukuze thina sisindiswe. Lapho sithemthwa ukuthi senze izinto ezingayisizo masikhumbule umvuzo owabhadalwayo ukuze mina labanye bami sanelise ukuthi sigqokiswe. So Nkosi iba lathi masiphila lokho esesikufundile siphe umoya wakho engcwele ukuze lapho sikhohlwa asikhumbuze ukuthi thina sathengwa ngentengo ephakemeyo ngoJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen. Amen.